Muraho tubazaniye ibibanza byiza biri ahantu heza biri kugurishwa. Ni ibibanza biri kugurishwa biherereye hano mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Gahanga, aho bita Karembo. Ahantu heza cyane hari kubakwa. Icyambere, ibi bibanza biri ahantu bari kubaka nk'uko uri kubibona, urabona ko hari amashansiye meza ari kuzamuka, ibikoresho biri kumenwa, n'ahantu hari kubakwa. Ikindi, ibi bibanza biri muri zoning ya R1, hamwe kadasiteri yemewe, etaje yemewe, n'ikonoshi yemewe. Reka nkurangire bino bibanza aho biherereye, duturutse hano kuri gare ya Nyanza. Turutse kuri iyi gare ya Nyanza ugakomeza imbere ukarenga no maferuje, hari umuhanda uhita ukata werekeza Karembo. Uyu muhanda ukiwumanuka urawumanukaho ugenda ugere kuri sitasiyo ihari yitwa Olex. Urenze iyi sitasiyo urigira hepfo gatoya hari ishuri rya GS Karembo. Hepfo gato y'iri shuri rya GS Karembo niho twakase site irimo ibibanza byiza binini bifite ubuso buhagije, turi kugurisha ku giciro cy'amafaranga angahe? Miliyoni 18,500, miliyoni 22,500 ndetse na miliyoni 25. Ni ibibanza byiza rero bidahenze, biri ahantu heza. Nimba ukeneye ikibanza wakubakamo inzu, nimba ukeneye ikibanza wabika kikazakungukira, izi ni imari cyane. Reba muri iyi fishi kadasitrale, buri kibanza cyose kirengeje ubuso 300. Ibi ni ibibanza by'imari. Nimba ukeneye ikibanza duhamagare. Biri ahantu haterereye heza cyane, ahantu hejuru hari view rwose aho ba witegeye Gahanga yose. Ni ibibanza byiza.